Ni mu gihe amahanga akomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Doha n'ibindi bikorwa bya diplomasi bigamije gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku butaka ho ibintu bikomeje gufata indi ntera ku muvuduko ushobora no kongera guhindura ishusho y'urugamba. Ni mu masaha make cyane ashize honyine habaye ibintu byinshi bikomeye cyane kandi byabereye icyarimwe, kandi iyo ubihurije hamwe ubona ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere byanze bikunze mu minsi iri imbere. Ni ku ruhande rumwe abaturage bo mu mujyi wa Baraka barizwa muri teritwari ya Fizi batangiye gutangaza amakuru ateye impungenge bavuga ko umutekano wabo ukomeje kuzamba, aho bamwe muri abo baturage bashinja abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Fardc ibikorwa by'ubujura, ubwicanyi, kurasa abaturage ndetse no guteza umutekano muke muri uwo mujyi wa Baraka. Ni mu gihe ayo makuru nyine yakwirakwiraga hose, Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na M23 yahise ayatangaho ibitekerezo bikomeye anenga bamwe mu banyamakuru bavuga ko bakomeje kugenda bagaragaza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'igisirikare cy'umwuga. Manziwiri akavuga ko bakwirakwije amakuru abogamiye ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se ibinyoma. Ariko si ibyo gusa, hari n'andi makuru akomeye cyane avuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zamaze kwakira drone nshya z'intambara zo mu bwoko bwa Bayraktar AKINCI zaturutse muri Turukiya, zizwi nk'imwe mu ndege zitagira abapilote zifite ubushobozi buhanitse kurusha izo Fardc yari isanganywe cyangwa se yari isanzwe ikoresha. Ni mu gihe kandi abantu bakomeje gukurikiranira hafi ayo makuru, ku rugamba naho habaye izindi mpinduka zikomeye. Abarwanyi ba M23 bafatanyije na Twirwaneho batangaje ko bigaruriye centre ya Gipupu ibarizwa muri teritwari ya Mwenga, inyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje impande zombi ndetse na nyuma y'imirwano yakoreshejwemo drone ku kigero cyo hejuru. Ese mu by'ukuri ni biki biri kuvugwa n'ibiri kubera muri Baraka? N'ukubera icyo abaturage bavuga ku mutekano wabo, kuki hagiye kuvugwa cyane noneho amakuru ya drone zaturutse muri Turukiya? Ni iki zigiye guhindura ku rugamba? Kandi se ifatwa rya Gipupu rirasobanura iki ku rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo? Reba hasi handitse subscribe, ni muri iyi nkuru yacu tugiye gusesengura izo ngingo zose ariko nanone mu buryo bwihuse. Ni mu minsi ishize umujyi wa Baraka wongeye kuvugwa cyane, ni nyuma y'amakuru yatanzwe n'abaturage bavuga ko umutekano wabo ukomeje kuzamba. Baraka ni umwe mu mijyi ikomeye cyane ibarizwa muri teritwari ya Fizi, ni ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, kandi umaze igihe uri mu bice bikomeje kugaragaramo ibikorwa bya gisirikare. Gusa kuri iyi nshuro si imirwano hagati y'impande zihanganye yavuzwe cyane, ahubwo noneho abaturage bamwe baravuga ko ikibazo gikomeye kari imyitwarire y'abasirikare ba Fardc muri uyu mujyi. Nk'uko amakuru yatangajwe n'abaturage abivuga, hari abashinja bamwe mu basirikare ba Fardc kugira uruhare mu bikorwa birimo kwambura abaturage amafaranga, kwiba za telefone ngendanwa, mudasobwa, amatungo harimo inkoko ndetse no kurasa abaturage mu buryo bavuga ko budafite ishingiro nyuma yo kubasahura. Hari abaturage bavuga ko umutekano ugeze aharindimuka, ni mu gihe batazi uwo bakwiyambaza. Baravuga ko bamwe mu basirikare barasa amasasu mu kirere nta mpamvu igaragara, abandi bagafata abaturage mu buryo bavuga ko bunyuranyije n'amategeko. Aya makuru ntabwo kuri ubu ngubu aremezwa n'uruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Fardc ngo kivuge kuri ibi birego. Ni nyuma y'uko aya makuru agiye hanze cyangwa se akomeje kugenda kwirakwira, Manziwiri ni Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na M23 nawe yahise asohora itangazo. Ni mu butumwa yashyize kuri X, yanenze umunyamakuru Daniel Micombero akamushinja gukwirakwiza icyo yise icengeza amatwara rishingiye kuri FDLR ndetse na Fardc. Manziwiri yavuze ko ibikorwa by'ubujura, ubwicanyi n'imyitwarire mibi bya Fardc ibyo ngo birazwi cyane ndetse nta nubwo ari bishya. Manziwiri yavuze ko ibikorwa by'ubujura, ubwicanyi n'imyitwarire mibi kari byo Fardc izwiho cyane. Ni amagambo akomeje kongera ubushyamirane mu ntambara y'amagambo n'ubundi isanzwe hagati impande zihanganye ku rugamba. Ni mu yandi makuru yatangajwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Baraka, meya yavuze ko mu masaha 48 ashize ko habaye ubwoba bukomeye cyane. Yasobanuye ko abasirikare bahunze imirongo y'urugamba aribo bakomeje kugenda barasa amasasu menshi muri uwo mujyi wa Baraka, ibintu byateye abaturage guhunga ndetse no kugira ubwoba. Ibiro bikerekana ko nubwo ubuyobozi bwaho muri Baraka bwemera ko habaye iki kibazo cy'umutekano, ariko bugasobanura ko cyatewe nyine n'abasirikare bakomeje guhunga urugamba barimo kwinjira muri uwo mujyi, ni nabo bakomeje kugenda batuma abaturage babaho mu bwoba.
Ni mu gihe Baraka irimo kuvugwa cyane, hari indi nkuru yatumye abakurikiranira hafi bya gisirikare noneho bakomeza kugenda bacika ururondogoro. Ni amakuru yatangajwe n'inzego zitandukanye avuga ko Fardc yakiriye drone 3 nshya zo mu bwoko bwa Bayraktar AKINCI, ni indege cyangwa se ni drone zakorewe muri Turukiya. Izi drone zirafatwa nk'imwe mu ntwaro zikomeye cyane za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, na cyane ko kuri ubu ngubu ari zimwe mu zikomeye ku isi. Zifite ubushobozi bwo gutwara intwaro zipima hafi toni 1.5 yose. Zishobora kandi no gutwara ibisasu biyoborwa na laser, misile ndende ndetse n'intwaro zo kurasa izindi ndege. Zifite radari zigezweho, kamera zifashisha ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence, kandi zishobora no kuyoborwa ziri kure cyane hifashishijwe za satellite. Niba aya makuru ari ukuri, bishobora guhindura uburyo Fardc irimo gukoresha indege zitagira abapilote mu rugamba rukomeje muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ariko kandi ntabwo biragaragara neza igihe zizatangira gukoresherezwa kuri uru rugamba. Gusa amakuru ahari yo kwizerwa nuko koko izi ndege zamaze kugera muri Fardc. Ni mu gihe harimo kuvugwa drone nshya ku rugamba, naho ibintu bikomeje guhinduka. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 Nyakanga, AFC M23 ifatanyije na Twirwaneho batangaje ko bafashe Centre ya Gipupu ibarizwa muri Territory ya Mwenga. Amakuru aturuka mu baturage akavuga ko ifatwa ryako gace ngo ryabaye nyuma y'imirwano ikomeye. Abaturage bakavuga ko impande zombi zakoresheje drone muri iyo mirwano. Bakavuga kandi ko abaturage benshi bahunze ingo zabo berekeza mu bice bitandukanye bya Gipupu ndetse n'ahandi hahazengurutse. Iki rero cyo gihe cya mbere Gipupu ifashwe. Murabizi neza ko mu Kuboza 2025 M23 yari yarafashe aka gace, n'imbere icyo gihe ingabo z'u Burundi zari zarahungiye muri Fizi. Ibi bituma rero Gipupu iba imwe mu duce dukomeje kugenda tugaragara mu maboko y'abakomeje kugenda barwana inshuro nyinshi, kandi bikagaragara ko byanze bikunze aka gace gafite agaciro gakomeye. Iyo rero uhurije hamwe ibintu byose ubona ko hari impinduka zikomeye. Ni ku ruhande rumwe hari amakuru y'uko Fardc irimo kongera ubushobozi bwayo bwa gisirikare binyuze mu kwakira za drone zigezweho. Ni ku rundi ruhande AFC M23 ikomeje kwerekana ko ishobora gukomeza kwigarurira ibice bishya nka Gipupu. Hagati aho kandi abaturage bo muri Baraka bakavuga ko ikibazo cy'umutekano gikomeje kugenda kiyongera. Abasesenguzi bakavuga ko ibi bishobora gutuma urugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo narwo rurushaho gukomera mu minsi iri imbere. Ni mu gihe M23 izakomeza kwigarurira ibice yerekeza muri Baraka, hanyuma Fardc nabo bafatanyije nabo bagatangira gukoresha izo drone nshya nabo ku mugambo umwe, cyangwa se nabo bifuza gusubiza inyuma uruhande rwa FCM 23. Ni byinshi rero nyine twakwitega mu minsi iri imbere. Tugana ku musozo w'iyi nkuru yacu yihuse. Ni mu gihe ibiganiro bya diplomasi bikomeje kuvugwa i Doha no mu yindi mijyi itandukanye ku butaka bwa Kivu y'Amajyepfo, ibintu bikomeje guhinduka umunsi ku wundi. Baraka iravugwa mu mutekano muke n'ibirego bashinja bamwe mu basirikare ba Fardc. Fardc ikavugwaho kwakira drone nshya z'intambara zishobora kongera ubushobozi bwayo mu bya gisirikare. AFC M23 na Twirwaneho bagatangaza ko bakomeje kwagura ibice bagenzura nyuma yo gufata Gipupu. Ibi byose rero bibaye kandi mu gihe abaturage aribo bakomeje kwishyura ikiguzi cy'iyi ntambara ikomeje. Ikibazo rero gikomeye kuri ubu ngubu twakomeza kwibaza ni iki: ese uku kongera intwaro zigezweho no gukomeza kwigarurira ibice bishya byibura bizazana impinduka ku rugamba, cyangwa se bizakomeza kongera uburemere bw'iyi ntambara ikomeje mu burasirazuba bwa Congo? Ni ikibazo amajyaruguru n'amajyepfo ya Kivu, akarere k'ibiyaga bigari n'amahanga yose akomeje kugenda akurikiranira hafi, kandi tuzabona igisubizo byanze bikunze mu minsi iri imbere.